Otuvo chame wadama ene yebaya na yede Ghana juntini kese a yefrɛ no Kojo Antwi na fe ne hokani a Rockling ono so kan ho ɛwɔ ha na otufo na Love C na ne nana ba ko so yɛ adwuma Cultural Center ɛwɔ ha na ne yebaya ene ye wukudai de na yebema nana ade tochi na Kojo Antwi odi amawiase adwomto ankasa sha asese woto nyom mfebe aduanan ni na mfebe nso na sha asese woto nyom na nyoma ahyeta ewo Ghana fada nyina ama was bebre de Ghana ha wajibi Africa wajibi Kora Awards and afei international so wasanje awards bebre BET Awards okoje ewo US maimu na nyom de tamaye nkwada nyina na noa na yetie na odanyum ama Ghana and as I say no that can one say na bra ba wa bo o wiase free say wo no amanfo nim ne nyom na mom nipa bebre enim di posu a woye enti ba bia o ko school ba bia wotraye yawa wo famu abrochire okotraye kwan afa so oba ye dwumtuni kwan afa so obo ne bra aba besi nei no akuchu ni na e de ahye bukum a book no wato ne din Mr. Music Man enti yetie ne nyum no na nchirima nso ehu se bra wo boye pepepe na odini nyina nso ade agu book num na se na enim no ochichire wo soro a asantemantam ha na ba we sane no enti enei obaya ode book yi mako ahasa 300 na opese wode bre Opemsuo na so beche ama eye ya iwo nyina na ebia so yeso a ebe de pa na yakenkan enti ene Kojo ya na obama na ade tochi na fe so the book awatro no so ode aba abesom nana ti aba ye nante sie no na ono na kan aso ndwuma da ya gige ho nti o ha ide na ono so abeka asem kakra e de akire Opemsuo medase nana ndawa sebe bre nana chiame so maneto nana mama say pachobuki enye just about me as Kojo Antwi about yen as a generation yabo music but emre de kind ye tro onyum to for etnas ya tro the book ni obi ti say humor sekela trobi me papa ejako ni Moses trobi but the nyame aye me adom ne say we wa hoden a metimi de nam a me de chichema amanfo but this book ain't just about me it's about a generation I want ever enti no me pese yema ididi so no ebenye bi akan na one also one person one entertainment ni mo a one dey abon bra enti nana me da wase nana ni foundation no na ye di book si ema we ye me book e di kan de di akire ene di so eba ena me new album so eba new album ne ba if you hear ena meba abe release no enti we dey asida nana dia nana Mr. Nana say, Oma Inshirano, it being coming, na and can't ye may or many winning a medanasi, be emo. Do what I may, or just say, oh, near one Casawa autobiography, our person or de Emma Nana, and tea and a boss I can say.
my boy trust my friend.